Karbi Anglong today pinila so may ka-organize pati Karbi Anglong today summit pipiya tumpan nilining aklong pen choro pa jering tum te pinila puson kacetan along plamlong ilitum kaduk we cetan sarnang ko alam te ilitum pinila dat kidolong ko lasi posisyon na lang sa dampong unemployment pulutang te labang ke ilitum account tin lelang am sitame labang do ahok lo ison ben bangke universal problem labang ilitum teknam long na sitame lapen unemployment pulutang te ilitum hala ke claim sitame tekji sitame warsaya bedet lasu phanse unemployment pulutang lasi non ilitum Karbi Anglong along ilitum langdam lo pulutang te unemployment apai bat pik hangjang lo owe gimi tum sitame non kuan sitame unemployed si maximum number sabang ki om lapu pulutang te ilitum pinia bangke Karbi Anglong adang alam le ilitum cethanam na pulutang te ilitum tipu meme bangke dak inisiatif ke andunang dia bangke Delhi government kalilo ilitum nachi letui ke Karbi Anglong autonomous council ke jatum ansi nang le turoko nasinon pinia bang la Karbi Anglong adang pialong employment ki PG upon Karbi Anglong autonomous council pen kopuan saya mu deng ponlo lapen employment a sector government a sector na Karbi Anglong autonomous council pen non pinian yan pas decade ningkan ket ang bong alang itum kuan avoreng avar sai pipon long lo lapen rong ajo lom ilitum kopuan si sai amu gatiki itum han sitame Karbi Anglong autonomous council pen karcak dun lo mati kerap dun lo labang si alam bang jupo nasi unemployment do pik lo pulutang te isialam te klar dak lo failure of government atum failure dat iti posi unemployment bangke peak level dam joy diti lage charging tum te sitame lage universal truth lo hola unemployment le universal now adet long sitame do thai son dak taxi la unemployment bat peak lo pulotang te labangke universal truth lo government ka cari itum kicok che dolo bong eklo lasinon itum Karbi Anglong adang long sitame laso problem unemployment problem bangke bat peak lo lasi lasu a problem kipa vije pan mate minimize je pan unemployment bangke lake kacari tumong saja kondolo lasi li tumangke good governing system bangke akinang sot lo lamo metupik lo lasi nachi letuya bangke mopen pula BJP representative la pen halapu social activist lembang potmoterona kya itum kacetan alam se le dam turoko SC pu setame for a moment SC phamang pa preda ST itum India dang pia long pen 1/4 la song bong pen itum ST itum phamang social discriminate la son setame theklong lo education na la pen job employment na setame la sila kya hoklo perthelong itum India long detta Paru sosial itu laso potsi a state tin sitame durep lo provision hadak thik rep lo constitution lo wala tum akhei tin phan sitame alang tum methang kire inji phan aron ke do thailo lasila Karbi Anglong autonomous council bulutang de koma tum phan lo lagente lage Karbi tum halo STE lo phan lo ante tum ke hapu Delhi Mumbai alom job interview dun dia pram ke try cheng nei ko na lonte methang hemalong sitame dak dokok putang be dak dai tum try nang po lapen hola lake ilitum ining ke hanglo state long sinang di job apply do nima ha central konat na si job apply nima hola ke nangli ning hang jongjung ning ke hanglo hola bangke Karbi Anglong sitame state long lok lo putang te mo ke Karbi Anglong public service puta do po hola sud lo putang te lage Karbi Anglong methang officer tame Karbi Anglong no ma ke state long le dadlang laso posi Assam long mati itum la Karbi Anglong a district ke nangtan di state long setame itum APSC exam
tokon pen hola le kapre ka metar lo lage sitame non na mata pangkem Karbiang Long Autonomous Council ilitum inglong aso ke panang bivet vedat lo non bangkem ta la BJP Congress atum ngacari pen bivet vedat lo hala ang tanmen ke bang karbi tum pansi sakuri piret tangka ta hola tum se ongo ke di itum gya velo nilimit hangda velo la pen kyong pi tum gya velo athema mo pen pulo ke sakuri ke long ta backdoor ben se ki pige hala sakuri advertisement ke newspaper ro rani tum theklong sita me hala selected list bang eklang thuthe bang e pupu aflim jutje ko jutkok pia hai ala marjan tangte ko di jutkok pia lason thak lo lasi Karbiang Long Autonomous Council long bang ke itum la discrimination bang ke lagang tan ke dovek ko ilitum north east angkang pia pansi ilitum pan discrimination ke lage dolu cecardak lo lasi nang ke langun ile dolu pulotang ke lage job nang e pike lage thera malong ke lasi itum da Karbiang Long itum council methang dokok bang e an jakong do an bang ke non pinilam bang kora truck MSC itum bang di tumang ke jakong kawe tum lo nominated MSC itum bang la jakong gitu rat aja kong gitu bang kora truck elected representative tum sitame matha pamenang pola bang ke unemployment bang thuke lake burning issue lo lapen alang itum hala quality candidate tuhan si job sita me pinang po hala pu tebula room ben tangka teng joy bangking to nang po lalo pulo tangke ini tum Karbiang Long changes one thek po non ke alam le development sita me toar ke bak problem PHE department sita me hola Karbi Youth Festival long showcase lepu tapaklang mutsi ko ta PhD department polang paklo sai salang mesen lo PhD department ke rong lang le pin lo la ke alam thisi development po cholo la si Karbiang Long Autonomous Council tum jasemet pet la job empowerment bang klem nang po ki dotang la seat cap pot le 10 seat vacancy sa pole pachiti sai nai kali lo Karbiang Long Autonomous Council tum klem nai nono bang ke create more job po bang nang po create more employment Karbiang Long bangke employment ansu sisi create ku nang po lalo pulo tangte mo pen nang lining jihon nilita men tarapon de so please be present Sorry dopo. lasi Debate discussion minam ta samsu dopo lake. chok to thalang ni pajuta masih- lasi la Karbiang Long Autonomous Council tuma bang Karbiang Long Autonomous Council tuma job bang ansu se create ku nang po la pen hola job kapacitang ni lake pacitang pe kun ipulo gadi hala kacitang ti tuhan sita me hola tuna pini pena choklem bom se reng bom lo non 2022 an lo jo lasi hala pini pena choklem bom tuman kupi sina klema arpek se tiki pulotang te arpek a subsidy loan sita me pino an su se tang the patiki dui pan mo pe nili tum economic season har julong lo ke di long le ke topik buke nili lasi ili tuma nutin ma thanang po hala solong le pu ini padokok panhok dia pante katiki je pan warsai pino Karbiang Long Council pen hala MOS apks la pen kapre apks pulong tangka tu pik pokedi 1000 crore pon ange la ke kengsang tum farman ma mati tum pan se cewan lo kasi lahai tangka ke la dak invest nang job lo ke joy ke. la si ni him pen abang ke job abang ke ki dotang la muni mo thom po son dak se la von pa chi thi pro son bang ke claim reno Karbiang Long Autonomous Council lo sang moni mo tom pipa vo jon pharo puke lage un elo lage problem un elo lasi create more job la lo polotang te employment sitame elo tuna dopo entrepreneurship sitame ini tumbang ke gorengan sai ke adon tin sitame Gorengan saya la pu create na chotke salary kipi une problem nang lain. lage BJP tum se claim lo ke lage lage BJP tum se claim lo Lake GDP yang si grow puan si gorengan saya tak create Kali ni, just one second. Gorengan Isi cuning ring lo. Panelis agak just one second just one Panelis agak daman hola nili job cuning ring lo. ke Alang litum laming je lapu interrupt tung gede jipan alang litum man stabe respons personal job fana damde la se ning chipan ing Ase cuning ring lo panelis agak Ali la daman personal le topik kusun mang kapre ajuli pol. kali ahok alam truth is bitar po mati lama Nili apor ang biko Nili apor ang biko Kusun agak mang ko ketak dona awal saya tak be protang ko kupe discussion. Matang ni nili apar sa nang piyik je La si Kali mo pe laming je beta. interrupt tung gede jipan si cuning ring BJP representative masih
muhet chining jelo niki huda mingtung telo tharak dukna boleh hola teacher kumhat quality education school ke tampen penangan hola kapre thandang than ke hola class dam de padat la buson tuhan goreng setameng than pet tu ante nangli tume ka chepre ka velu hola thandang tum dam de tumpe nang tumna salary pipe de loke atang ka tong chu thudet ma di ningkani si plan ke salary pipe ke la ko pia job lo la ke Ola ke mo education na topik do bani. so si kun pen sala ko implement no la so job ke Kosa ke hai nang lipuno Lahen lo. education na topik long lehala bang pa paning jino la bang. yes dang se ka pimpur ma singi kan Nang nang ko education na topik long se. Education na topik long. Lahen lo, lahen lo, ke? Education na topik long pa paning jino. Lahen lo, lahen lo, This jut not pa a di. education topic. ne pajut pa di lasim karbiang lo tonawas kansil dumang ke chok chani ke chok che ana bang ke chipakeng ponang po cherju unang po ke klem hut ning hai putang ne chipakeng ta hai nang po lalo pulo tang ke ahok pe ta government tu ke nang li tuman sita menang hok po sita me nang li tum klem kletik ba ni li tu pe Chelsea song wen nang jong bom po lagi La nang li kaju ke Alam question sa na kanila, create more job. na gitu. मैंने GDP yung si rise kali pute tamene jobs bang generate ng How la bang ke? hala bang leader na ili tumonge nang li pula man li koy de kita ette gali personal ette gali lapente party bhangali de mo be na li pulo nang pulo bong তুমি কোটি কিনা কত ni ta kai ting sikte ko di sana de itu lo mage siksidul dolo ulang li tunda ekam siksidul ga di banga ta training pilo kam pene mas ni de MOU dolo da aro do itum council long de haso council long MOU lo mo ben pulo 15 list bang la interested dak ben contract list do la pende state list do isuman de hala ke nang legislative la pende executive power do 15 interested subject long lopote la bangke methan aron slamun nang sakuri general tum lo la ke don't depend about GDP de la pena pona li isi pu mo ko pe dirphai pe de scheme ni apa dirphai de La chini na bo, la chini na bo la ke. kali mayokta nang li chi de ke non te 15 interested subject legislative and executive to la soja pom lo kuchin ne nang li GDP non sepu Kali la so ja pong le tu pa se taon ne lo di la ke. Doro ne lo la Ini ke. momen pulo didi, ne pulo. 80% ijus muge la tungke council of sinun lo. La ne nige kroy. Cepat tahu ne lagi possible li momen pulo di. Kalau la pa se taon ne lo. Pasti tahu ne lagi nige. She as a humanity. Dia lagi ne gulson besi pulo pasti tahu ne lagi. Itu me accept nih. Boy pesa ne me. Kiu na ada hon claim nih. Kiu na ada hon claim gede. Di hal bang si pulo di. Hal bang si pulo. Kiu na ada hon bang claim thahe. Di pola kiu na ada hon claim gede ke. Lapen di pulau tang arwah tem klaim tidak ke, lapen thalang silam, noni itu society lo non, batai kripo, batai ko yang anta, tamane ala job skill lo imhan kai pai nula tu, ni lidak nepotism ko lam ngi tu, nepotism silong bagi longji, bonsa tapi ada kaum silong bagi select konpe la puson la tu. lah nepotism isi society lo sin nepotism non dolo bukan ke danger, not only lagi kum generation kari ke, lah so trend dah mum boleh ke. Langsung trend na polo nepotism ke. French Revolution to ko. Polo nepotism isi reason. Citan ro lo. Kasi lahai bangke ne laso platform ni si chuding lo. La bangke nepotism not only council lo any society lo to me any platform me laso nepotism ba videk pansi ke. Matha pon churing ri pon lage. Itu mo supo asupi laso trend to ko next government mo na son pon te. Nang li pudamu bang anol bang nepotism do la pulo. Isi nepotism dia lo. Dia mata ni mata. Ade se government or ante nepotism ame puna li tum bol mante. To some extent, 90% kalau suka ni. Halas thalang. Halas Kali ake puna la ke, apa nggak tumong la ke. halas suara bangke nangli lower level pensiun suara bangke nang branch committee nu select ji. Branch committee men bere rekomend lang tik tak bangke. Non lang Kalau dah council long tak board ka salam tan. Hola so board ting select. Non sih kasilam tang mati. Non sih kasilam lang mati practice dela mati. Ka practice fan cithai na itu. Apot kopi abur donde. Debate alam kali deh, rah tuh masih lalu nilipura mangke, lapaga unan mangke, itu dak cetan tang sese deh. Isi sakuri panjang sih sakuri kilo pangke protes tang sese sidak naik. Lagi fake and figure loh, car juru dak hai. Oh, tu protes tang sese council dah protes tang sese dulu mudi. Only lagi pot mocok kali, dulu dah. Oh,
hala lombir turon budi pindah protes lo mati di hala hal bang non ibrang lo bang nang delo ulan mage itu pakai kona pok pakai platform mati lasi itu mage kicok sih mayok lado lasi pakai na pola halo tapi ni kicok sih nggak cek siap nih hala cek siap pun deh si jakong di hala bang Ameta pula la bangso adis kasol mana laan si jut ko puma. La bangso adis kasol na sa kori government la council lo sa korea apen ga itu bangli anu le titan sta la bangso sa council lo nga job apen si. Kaning jelo betul la jut ko po adis kasol na kan hok ga silo di lipo lo di itu mo konteks kar bingo konteks mo job council la along a job pen ang tang ko pisil itu ma awal saya dohol abang situ di sana po itu ma atawari nang po hola ke Acha council of Hani itu depend pe blote hai Uttar Pradesh of Hani depend naman po ba. Population lagi nang patolo lagi. right Population nang patolo mati ko sa betul. Locality itu mana lima. Ating mong jolo kan hok. Jom si council man depend pe Uttar Pradesh Bihar man si depend namin ma. Dili pudam je mo ba kan private sector man important people lo. Apart from job, nang itu popilo kiti kang employ job sa tumha. Private sector man kosong si kiri no naman jina mo itu. Salary and non-salary. Salary apa lo? Hala, kang popilo kiti. Farmers tumha pilo kiti. every individual has the responsibility being our society is unemployed laki anu tina utai itu mangke responsibility do dibuat proper attitude Anu tina responsibility do Kalau lagi. nak itu council undang lo. Oh, council lah discuss. Nang itu anu tin responsibility tu poha kita nang lastly bang ke council fund titik ko nang. Adema council ni tumhan pinak ke. Jong dam nak ko. Jong am de de. Council fund am heta Jong dam si solution long. Articulate ko si solution long. Adema discussion apa nang limo pen pulo. Let me counter your question. Namo pen nang lipulo. Itung ke job han depend bong. Job pan government job depend tikil itu ma akhai ma deng ni dona tum labang ke ahok lam labang ke number 1 program agriculture department lo social welfare lo la pen chenglo council job pang panung kum ni itu ma ke no ko sol startup thing ma labang sili tum important ni entrepreneurship adon ma se kan di pilo la ban suang ke so startup thing labang important ni hola job si important si ne bladang te la ke li tuma society ke kereng ji mo acha nang itu ma government kereng ji mali tum sung ko unemployed youth adon ko ma se kan thur pon dolo apart from giving jobs ko ma se kan thur Isi chuning rilo. Lain itu council pen itu dak itu karding long do an ayus tumhan ingkan ispen bang thai kwan se sapuri bang ala bang ni exact na nagi ala bang sumpu bidong la sobat tabang ni kita long le boy pis le me la bang ni libang ing ar pik pulam si ni libang ke udang po la sobat ar pik ni semua ni tum dak cingkina kol mate amane homosti si pen ingkan ni silong pen ai la bangge ingar pigon bangket ta dui ma bima dili bangge la se hala bangge to tele dissatisfied la so job appointment bangge la bangge la se antile na les la ke litum bangge arona teng ben claim plate bukan alang litum plot tet tala da education department lalu pote metang tet sekunda kuning metang appointment pi kuning taron teng ben claim ke lo arong teng minyosi tum minyosi ceklem bolong te litumbang to some extent isi level am hang itum piunji atala kali lo litumbang asam state pen education polisi kuson mahal sorteng situm deng grong lo asi litumbang ku chepong inang sai lo lasi laso apai bang kala bang ngar pik exactly nili puete seme ngar pik la bang ke hala jam tili puchok mana ciki kita colo alang li pudam no government ciki acha wala tu me lo kone ke la puso skin dai nut bhaini ma sing bai bong kete lagi ni putsum pudam ma kok lo dum long social welfare do lo sona ka DICC do lo DICC pen ilitum han ko on kan thodo election apolo bote social welfare pen da blanket ronji sera me thang bak bi apolo bote ifana kera phan nang di josil haya tum bhan ane mo bene job alam si thano apart from job ilitum bhan DICC la pusong do ada sericulture la pudo ituman ko ano kan thur ko ano scheme se pi Karbiang Autonomous Council long HDP pen hinia afan nang bang one is non salary and other one is salary non salary long ke not only job atum handed schemes ki infrastructure one alilo unemployed youth satum manta kipia lason kopini isi afan do bonsa tamel high unemployed satum manta jongsi itum long du la pode ang tanam ro project ke komasa piso so che ring tung si ang tandam ko ang tandam da itum ki job